Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Undang alam jaga New Trap Youth Council ubah Robert June Kharjaren ula kentu ya ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance bayalam da National People's Party bagade ben penbet no mardor ya ke roster system bat ya ke reservation policy shwa bagan mi kenu ke huri hura hapok ke jela borok kwe haka jia keren baga kenhun lum kubor jong ke bati CTV haka hendro turek uya yang arajar arpulai ubah Robert Kharjaren ulaong baga Sarkar kade ben shimkhia no mardor ya ke ni kam da ka ba pelong ya ke dorbar bagerpang jong ke yang dorbar tau ai Kenang bagi hindro pungut ki MLA kenyo banyak tersani swaban shim ya garai kaba penhun lang ya baro lada ni paisa ka session jongga Meghalaya Legislative Assembly ka baladep ni la yo iba keladon ki MLA dengan bakala u MLA jongga nokrem bat MLA jong mokorat ki ba la persyang banwan ra da ka motion banyak keren halor ka reservation policy ke jingkta ya ka jingkta jongka roster umjo tian ring yo iba to port ba u songkonor badan borom jongka assembly u lapan kut no ya tu ka porsyong dorbar tang po khat arbaji khat arsteng tikim semala syo ban ya keren andai wat la taru yo iba ki don ki mele kam tamu ba arden u bala keren pat ya kamat hakatu ko port ba ki keren ya ka budget bat ya ki we ki benta jongka jinga keren jinga pelu jumut jongka assembly ti umdi tang mangi ki pajba ki balaski ya ta bakal adon ke jingya keren ya kan ka kam aga assembly ke baladep wat la kam dadi ke ba dalong tik tang ya ta kala sulung kum ke jing keren general wat ka kudru ka hakane ko adot jongka PL lembar R arajar kulai pala faida tu grenade em sama ko ambangi notice bakal adon ke jing keren ha assembly but ko kut hi hakane ka order ko amba ka jing yu i jo kut it's appear ko amba baka sokar hadu menta kampat fix ya kata cut off hakaban penrikam ya ka rooster kabamut ba ka kut ko amba i kumba baka sorkar kampat rai nadu menu en penrikam ya ka roster la kan pai hadu kat kena spa nyok ar kumba kila penmi ha ketu ko office memorandum lani kin yet prospectively kumba ya borok ni ya dawa ti halor kan ni ke benta ko kut ko omba kan ni ke di kam jong ke sorkar jadi ke policy making ke kam jong ke sorkar ke kam jong ke dorbar thawan bahkan ya keren berkin rai lanu nadu nangnu en penrikam ya ya ko roster hoj ke sorkar lomba ko OM kelat ho ba bang niat nadu kat kandai spa nyukat tenrei haka GUI ko kut ko ba it's appear ba kampadan kata court of date na tadau ko ba ka it left to the legislative and the government ben decide ya kata ti halor ini benta kiba ka kut ke keren ngaru ngasngu yahab ba kadi ke kamram jong ka sorkar ben decide la en pentrikam nem ya ka roster nadu kat kandai spa nyopar kumba kilale menta kebadon shibun ba ka jingkta bar ka kenrum lani kin pentrikam perspectively kumba ka jingka syari kam tam ka sukum kut ha shibun ki mukot duma kalarai ke da ka boong ba ka roster ka di pentrikam syakmat amdeshu ban faidin sadin ti haili benta ngasu yahab ya ke ka jing dorbar ka ong bat ka jing dawa jong ka VPP bahkan don ke special session halor gani kalong ke badipor na beli lada ya kasur ke jong pajba ya keren ha ying dorbar teh ipat en ya keren kata ada jingkeli lada ki MLA kimyo ban ya keren ban ya pelu jengmut ya kan ya kam ti habakut kalong ba ki MLA harangkat ki pajba ki haban me asurok lani ki haban lek haying ke syari tikat ya kena ke kam ke bakia kabala ban penpoi penban syaka kenrum kenram haka syongsuk syongsengan hapading ka jet menru ni trep berkajet menru garo masobot ong ba ka di hok hi ban keren hapo assembly ti henry wat la kataru ngidi ban sot khu syai ba kani ke office memorandum ke OM kam syamla dei ka assembly ke bawan rakyat ka kedi tang ke sorkar leng ba ke kabinet kawan rakyat ka hubanai mi ar jong arjar ar ti lada
kila ban penlong ya ta ka assembly ngaso ban ong ba ka long ka badi hok ban wan ka kebiang tenri la dah jia ba kimla ban penlong ya ta ka assembly ru ngaso ban ong ba ngila ban dawa na sarkar ban penbek tang kepo kabinet ru no beli ke tu ko office memorandum ke bagi penmi tam semdi bawa rai da ka legislative assembly ki rai tang da kabinet ti ya ka tu jing penbek tang ni ta ban fix cut off mo lakin penek kat kandai spak nyopar kumba kila tho lani kin sedang no nu usnem uba kide ban yu ti kibaki ngode ya kaban bu ya to cut off mo cut off date ti henry barohi ki babun ki sewa ong ba ki kwa hi bakan rekam prospectively kamut nadu kasngi ba mi ka om kamut nadu utu benai mi jong uar hajar bar lada dei bagi simman pentrikam nadu tanang tu kan kanom dan tan kanu kuno gajing kta kanam dan dom tan kan ni kerum kan ram kumbaka pau mata ti hot ni sngu ya hab jumut bat ka jing dawa ka jongki no bling ni so ban ong ba ban ya ka bay keren halenti sengking ban ya ka ba ya keren ha surok haki jakah pajba ka idon burom adu kata-kata baki MLA kin keren hapo ing dorbar tenri ladap himsha e MLA ban keren ing dorbar te kala long kumbangi set lanengi pensap jar jubor ya kasur jempai pak kai habaki MLA ki keren kamut baki keren nam taya la disibat ki keren nam ta upai ba jong konvensi ki keren ru nam ta upai ba jong ka jala par ka jep mrew hi berhoi ti ngasubon ong ba kadihok ban penlong ya kan ka assembly bat lada jia baki mlaru penlong alis de ban ya keren haka kabinet ya kan kam de penbek but worst of mo kaba khadu de kaba le silada kim sula ban le eru kumno kadi bendan ka jing keren jongki all party meeting kalau kan ada political level ngaso ong ka de bendan ka all party meeting apa deng jong barok ki party ban ya keren han kam lani ucip minister ula ban invite aborok ki important stakeholder ngadu ki political party ki seng bahlang bat iwi ban ngin ya perlu jumut kan no boleh ngadu thu pi kelong ba lada kamdan gejing ya perlu jumut ke bati kenah lor kan ke banga ting kelong yo kami ka ke bom so tenan kumba POE kat kubon ta kalami lupa ka jing kan at ka bajur apa deng ka jek benru khasi baga jek benru garo tilada ya kan ke kam mentangim penbek ni i bet kum tu ka bama kalong ka yo mi kanu ka jing ya huri hura tilada kami kajing huri hura kajing kli kalau madu pun pak kli ya kan hatu ki in hatu kam dei bahaban pak kli dah sarkar no boleh barok mentangi dawana sarkar bandai lapi khot meeting ne pin penbet yang baka kabinet ne pi penlong long baka assembly kami le kita hari ni kwa benyo i baka sarkar kan le e mata halor kan kam tenri lada jia baka sarkar kam le e ne kam kadami kanu ka jinga pher jamut ke bajur kabala ben senam bat kala ben long kum bajiak yang boso mong kan mau hadu kandai ngot ki breu ki yap bat kadon ke jing syabom la thi wat ki leng kemi tu por mo tilada kum gitu ki jing jia kalong ke jing kliba monobol bakli bat ka jubab kalong ba bakli ka sarkar bat menteri rang ba ti ni na kaleng jong ka seng ni song ya hap ya ke ba BPP kale bat ni kwa ban ongru ya ki wei ki parti ba sobha ban kersan ya kani bat kumang ong lada kamdi makana ka assembly ru ka di bendon call party meeting lani ka di bendon ka discussion opo jong kabinet no boleh ya ka tu ko em la ban penbetang lang ba kabinet ru lada pikan mau ya jing tho ka jongi kebangi tho sya ka law minister kong aprin but ya ka kopi jong ka la pha sya ki minister but ucip minister ya ka ju hingi dawan ni ong ba ka don kam ban penbet no ya ka ne ka om ti kumnu penbet ya ta ko om either pi shong kabinet pi penbet ya ka lani pi court all party meeting lani kumba ong ga BPP lengba ka assembly kan idon burom kan i khiathu lada ki penbet ya ka assembly ngan keren da ka basai ti handrai lada kimla ka assembly kumba ong kini ki wi ka option kidan ti handrai lada pi kwa ban pha jit ka option number 1 kan di ka assembly no blik ki idon burom ban keren bai assembly no blik upai ba babun balang usaki nama boleh kabinet kini keren tang ruling party all party meeting ru la bele tang we si party mo lani ar si party tenre la da piora ba ya ka assembly hi berapa we kemud baron be pengut la yo bene sem mentalang
Kemudian baru kita pajak kita don bentalang indirectly hagan ni kam no beli don lu pajak ubah klem beli borok ni don lo jong beli ubah mi khmat di konsensi ki jongi tilada phikot dak assembly ke long ke balu mi pajak jong ka celai perhoi tiga sobong ke ba kia tho ke ba don borom tam kan di assembly re lada kimla kini ki wi ki option ki don tinak liang jong ka seng ni lada tho lupa ya kan ni syaka lo mister ban penbet ya kan tinggi haga menta ngi haga jing start jong government kumdo ban le ya kan kam henry ka badon kam ya kalong bakadi ban don gaji ni kendo ka consultation jong ki important stakeholder ya kan kam kalau long ka badon kam hadu kata no beli lada ka government kam intervene menta ka bama kumbang ong phi kalong ba kan ni ki jing ya kan at kala jorupa tilada kaslem gani ka kam ka ba ma kalong yo mi kan no ka jing ya pher jumut ka bajur bat ka yo mi ka de jing snam bat la da kami kum ka tang so ba ong ba ka sarkar abandon ke jigi klik no beli ki sek halang ya kan pau ngila ong sarkar ban le ki political party ki la da ong ne sarkar ban le til da kam le mo bat sim jigi klik kapan sim jigi klik ka sarkar bat kham ta be ba wat ka kudru ta ka ong sarkar penbek ya ne kam fix the court of date burom yang sariru kamburo mikir parti kamburo mikir sen balang ti picui serak ya kam tiga dami kano tahaban klik itai nah kalian jong keseng lah bun sen yang kersai bangim so yahab ya ka ya ki provision lani ye content ki bodon hapo ka reservation policy hot ni yahab bakan don ka reservation policy ngim so yahab bat itu ki boong bangim don kam reservation policy so kajingkwa jong keseng kolong komdi ban pendu pendam ya ka reservation policy ringi kwa ban penbaha ban penjanai ya ka reservation policy kat kum kapor ha jingpet ki jongi kum kaseng ngilap yesibun ki kendram ki badon opo ka reservation policy ka wei kum ba ong phi ba ka don ka jing ya bha ka bano silian no beli ka jepru ni trip ke jongi kat kum ka census ka bala don ngidon sauku lain 100% ha ini ka last census jongka population of Mekhlia ibrahoi ki je bendu goro pat idan life ane life percent te kaladon ka jinge per ka bacengai ba kumnu usau persen unya ka ju bot life we le percent unyo ya ka ju ka ba te kata ka we ngi ong balada phikwa badang penne ya ka ni ka jingnya ba percentage kat kum ka jingbun da ka jai bendu de ben pensiun nong rim da ka census di ban proportionate ya kan kat kum ka jingbun breu ka bomut bala habang ibun mangi khasi jetia mo ngidi ben yo tamngi ladang niat da ka percentage jong ka population ni ngidi ben yo omduna ya ka sampau ne 100% ladang niat kat kum ka jingbun breu ti reiki we ki perlopat ki di ben yo hamduna mo kata ada we ka baar pat ngi se ong ba hakalen jong ka ri India ngim yo i ba kan don kata ka jing penyaper hapadeng ki schedule track haba kawan ga reservation ka saiwan betang kawi ka kategori kata ka diga schedule track kategori ti ni sulungo babali hapo makhliapat kamdon kumuta tidak tahu kaba bhadu kalong ba khanang bukan don gajing ya sngop herje penreu lani kita ka communal hatred kabudon kam kalong ba hajing syala di banwan ramit daka kembang ST reservation kemudian kasih jentia garu lah di klub bahajuk hibu prapau prapesan kendai pau ne kano kata kabiang ladang niat dak ratio mentangin bu prapu a propulai persen mo schedule track kategori ngasom ong ba kata ka di wabado bahkan like sendon kan dia jinga so per jabndru pedeng paramangi no boleh ngimla hiru benlen baka makhlia ka di ka jela jongki kasih jentia wat garu ti kabapen yasrut ya serai yang ni ka ditang kan ka reservation policy ka bano silian tilada ni wengno kan wan betang ko ka schedule track ketika ringa so ong ba kini ki jinga per kiduna no boleh ngila don be ha ju ka you no boleh ha baro ki an kadon betang schedule track da fin page ka trade ru ka khlomong schedule track ka sini garu ne you ka schedule track da fin page lan transfer akru ka ong ba tang unon ST ubom lak banthit jaka kam ong ba khasi umlak banthit jaka agaro lani ugaro umlak banthit jaka khasi ka ong ta kom ba unu no sulutrai ulak banthit jaka ha mekhlia ti la da haki we ki anni ni kambany ya ki schedule trai haju balai ta ka reservation policy ni pinapet
kata di dak jengkeli ti sakiwi pegawai ki jing deko now play dang hai kini ki singi ka wei ke ba penlongo yang a kalong ba habanga puli ya kani ga reservation policy ka ong ba ha ki district post ki bom don ke jing transfer na ka wei ke district sha ka wei ke district ke ai ke ba ki ong kalong ba ka de bendan ke combine 80% ye ki khasi jentia hil but ke combine 80% ye ki garo hil lada umdon ba apply kabumut nginyo ki khasi jentia hil lada umdon garo ba apply but kinyo ke perlu garo prapo persen jeti lada umdon khasi bom apply kai ke ba pen sulungo yang kolong ba ngiyo I ba kadon ko wei ke district mo ka is kasil district lomba ka recruitment agency jongka dan bakal aga di district assistant judge office kaba ki reserve ki garoro tiga jingkeli kalau haba ka de 80% sane ki hasi jentia kumno pat kawan ka garo ketika riang tu shubu mtamo ha garo hil ka diga 80% garo lada ki aipo si ki kasim tu kan jayu ga reservation policy kabamut ba kan ni ka jing maintain roster menta ru kam daya day show but ka policy kadon ka jing ya klak ka policy ka keren na moy ka roster ka kham keren na moy tikani ka contradiction hapdeng ka policy but ka roster ru kadi ka aka ba wan ra ya ka kanrum kan ram ya ka badon kam ban re-examine re-scrutiny but revamp ya nalor kini kidan shibun kiwi hangni ki ong ba ya kita ki scientific post omla ban bu reservation ke jingkeli kalong ki judge post iu kita ki scientific post hatu ka doktor benlong dong sumar ka dinam de ke scientific post hatu ki wei kam mo ki ba connect buat ke scientific research buat ki wei ngin ong nam ba ka de ke scientific post no boleh ka jing ong scientific post ka generalize no boleh pihak ban apply ka science ha ka doktor banai dawai pihak apply science ha engineer pihak ban apply science lah habupun ki kam ti kum gitu gide nam de scientific post ti lada pimpen bet ya ka policy kum no sai kan poi kata di kawai ti ya ki school menta ki ya da language base no boleh ka don ka jing kwa ba ha ki school khasi hi khamta me ki LP bat ki LP bat ki primary school ki kwa hi ban hikai da ka madatong ya ki khana mo ka national education policy ru ka seluruh ta ti lada kambiang ka policy sebu lada ki school khasi chaning haban sim no kai garo kimla khasi kan lani ki school garo ngi haban sim da kino kai khasi ke bakimla garo ru ka ban hikai kan du no kata ka jing hikai da ka madatong ti kum kitu ngin le no kan ka policy kalong belang ya kum kita ti kidan shibun ki kanrum kanram po jongga Maclear State Reservation Policy ya kaba ladon kam ban review ladon kam ban penbha ban penjanai kat kum ka jingyai jong por but kam tam ka bha kam bha jam ka di ban long kat kum ka population ka jibun pat jong ki bru ke basong basa lane ka di ban wan bet tang ka we ke st kategori khna ban lat ka huriura khna ban lat ka ni ka jing song pher ka di ban wan ka di ban wan me ke st kategori bet tang ka we but ka ba khadu du ka ba ngi khamlongo kolong ba kumdu ka sarkar ka alot yaitu kisit ye ki samla puli ye ki post ka per ketuk academic reservation kekuatan nam ta ki balik puli amdan an kumdu pin apply da reservation policy jong ka kam syaka academic reservation ka bom ya de dur irem hakaba habakut hakta ka jingjit ki don ki samla ki jongi ki balan rid lupa da ka kamang kamtam ki perlok garo habakut sep ka sit tekum kitu ki de ki area ki ba lada ka sarkar kampan bet ya ka sarkar kam shom ban re-scrutiny ban review ya ka reservation policy ngindon ya ka reservation policy ka ba dap santos nem ka bolong outdated ka bom ya hapshu bat ka ni ka por ka bom ta ti nang so ba is high time ya ka ban penbha ban penjanai ya ka reservation policy ai ba kata ka reservation policy ka jongi kamdi ban no silang sano hari ka di ban dei ka reservation policy ka ban ya hunlang ya monlang da borok ki trairi tremuluk ha ka jalam khale